حکومت شامê li gor nêrîna min gerek helwest bide nîşandan. Yani bendê xwe esasî gerek vê bigire dest. Ji bo coğrafya Sûriye, ji bo yekîtiya Sûriye ez biparêzim ez heme. Ji bona ku welatê xwe ji dagirkeriyê xilas bikim ez heme. Ji bo ku ez bikaribim bi rastî bi hemû pêkhatiya Sûrî re yekbûna xwe bide çêkirin ez heme. Sûrî gerekî hikûmeta Şamê gerek şertê xwe esasî bi Erdogan re vênadanê û tam eksî jî gerekî ji vê jê re bibêje. Berî her tiştî gerek tu ji welatê min derkevî çünkü tiştekî te li welatê min tune ye. Tu dewletek dagirkerî. Ev çetên hene û ev Daişên ku hene eva dewleta Tirkiye wan her dem xwedî dikir. Weke dibêjin ya kurmekî ji darê dikir nivdarê de û ku ji darê binexirînê ku zeîf bixîne tiştekî wisa da çêkirin. Ji bo yekê hikûmeta Şamê destê xurt li gor nêrîna min. Gerek nevî li hîstokên ku îro derdikevin pêşene. Wê dewleta Tirkiye hikûmeta AKP wê di hilbijartina de wan da bike. Çünkü serkeftina AKP Erdogan dixwaze li hemberî tevgera azadiyê çil Rojavayê Kurdistanê çil Başûrê Kurdistanê ya ji serî çiyên azad an jî li Bakurê Kurdistan nikare bi ser bixîne. Hebûna gelê Kurd misûger bûye. Sed sala 21 de di van salê ku em tê jiyan dikin di şerê cîhanê siyemîn de wê gelê Kurd yani hebûna xwe misûger bide nîşandan û wê bigêje mafê xwe û nasnama xwe jî. Ev êrişên ku îro tên çêkirin ser Bakurê Sûrî bi rêya van tayarên bêşifêr yani keşfê dibêjin an jî bi rêya van topê ku lê dixînin. Dewleta Türk mirov vê rastiyê wisa dizanî ku pir aciz bûye. Yani îdî yani hemû kiryarên qirêjên ê şer dewleta Türk îro bikartîne ku em meyzekên çawa li serê çiyê Kurdistanê maddên kîmyewî bikartîne ji bo girêla tasfiye bike. Lê bila vê rastî bizanin ve girêla bi maddê kîmyewî cinayê tasfiye kirin. Berxwedanekî tarîxî a rometê îro li çiyê azad tên kirin. Di aynî wextê de jî li Rojavayê Kurdistanê ku bi van gefê ku dixwe li ser millet her roj bi topê xwe yan jî bi van tarîx xwe keşfê li millet dixîne. Yani zeîfbûna dewleta Türk bêhêzbûna wê derdixîne pêş çünkü herkes vê rastî dizanî ki dewleta Türk îro hem di milê aborî de iqtisadî de hem milê siyasî de iflasê xistiye. Tenê milê leşkerî de xwe li ser piya dihêle û ev milê leşkerî jî daha zêdetir bi teknîkê bi şiddetê bikartîne. Rastî ku saye dewleta Türk bi kuştina insana nikarê serkeftinê bîne. Çünkü tam eksî bîna redfe'la millet zêdetir li hemberî xwe dê çêkirin û em dibînin jî îro her sa millet daha zêdetir e. Çil em bêjin li xetên Rojavayên Kurdistanê çi jî em bêjin li vê herêmê wekî Şehbayê, Tirifetê û em dibînin jî bûyerê ku li Tirifetê hat çêkirin van her du heyva de yani adeta komkujî ku di nav gel de dê çêkirin derdikeve pêş. Li Hesekê mesela em bêjin keçikên bi emir piçûkî ku dibistana de çolwana xist. Li vir yani xortekî ku gerekî wê rojê daweta wî bibana mesela şey dixîne çima ji ber ku di nav koma gel de wê lêdanê dê çêkirin jin zarok mezin yani îdî ferq nake ji bi dewleta Tirkî. A mühim tirsê di nav gel de bide çêkirin gel ji welatî wî derxîne ku ji berbûnê derxîne pêş tam eksî wêna herkes wê dû dît millet herî zêdetir redfe'la xwe li hemberî dewleta Tirk zêdetir an nîşandan. Li hemberî helwestê navnetewî milletê me yani helwesta xwe xurtir didî nîşandan yani wê redfe'lê didî nîşandan. û ev kiryarên qirêjê ku li ser herêmê tê kirin bêdengiya Rûsa û Amerîka û heta Îranê yani rastî ku wisa dê îfade kirin ku hevkarê wî tiştî ne. Yani wextê ku tu bêdeng bê demek tu hevkar e. Ji bo yekî a mühim niha çi ye? Wekî millet em bikaribin e'tîmadê li ser hêza xwe bikin. Me e'tîmad li ser hêza xwe kir em ê bikaribin serkeftina bidin çêkirin. û yani gerek em ji vêna jî netirsin. Hani dijmin me dikuje demekî gerek em bar bikin, gerek em derkevin, gerek em koçber bibin. Dijmin zaten ev hedefê wî ku vî tiştî bide nîşandan. Ji bo wê taybet jî jin hedefgirtin rastî ki wisa derdikeve pêş. Çünkü hikûmeta AKP vêna baş dizane. Di fikra rêber Apo de di pêşengtiya jinê de di pêşengtiya Sakîna Cansîsa de heta roja îro tevgera azadî hat bi hezara şervanên azadî hene
بمليون جنين كو إيرو السر بيانا دعوة آزادية خدكن بيشنكتيا آزادية دكن بحزارة شهيد في دوزي هنا كو إيرو لجي كو تدا بيشنكتي تكرن الورد خينه جن بيشنجة ودو سيستما إيرو ريفبريا خسر دا جن بيشنكتي دكه يعني إيرو جن في راستي دي إفادة كرن چه دقادا لشكري دبه چه سياسي دبه چه إداري دبه چه خدمت دبه جن بيشنكتي عبيد كه جبوي كي تخاطر دربل جني بخيني كو جني لواز بخه لبله راستی کی وسه ایجنه جن دمکو لدردورا فکر آزادی کمبونا خدا چکرین ایدی او جن نممکنه گاپاج دا باوجه یعنی tam عکسی وینا هر زیدتر دچه گاوا لپیش دردخینه پیش و اف راستی ایدی دردخینه هوله جنا کو به فکر ربر آپو به رنگ آزادیه به اراده آزاد و بناسنامه کی جیان آزاد ایدی خو نازدکه نه معقوله گاپاج دا باوجه و ایرو رم مدل جن آزاد ایرو ربر آپو دردخینه پیش و لسر وی اساس تکوشینا خواه آزادی دیگه دستلاتدار جی دجمن جی دخوازن دوی نقطه دل مخینن ابنا نقطه ما ضعیفه اف خلق ما هری خورته قوی خلقی نکاری ضعیف بخینه تام عکسی وینا او خلق هر دیچی خورتر دبه يعني راستي كوسا مديد چوال لهبرين خلفا مثلا خستن وقت پیشنگی روجاوای کردستانی بو هلا هوالا جیان هری داویه شهادت هوالا جیان قومتانه کی می فرماندار کی می لشکری بو پیشنگی جنی بو geçken جوانی کویرو دبستانه ده مثلا فری زمان دبن فری کامپیوتر دبن جبونا پیشروجا وی ولاتی آماده کاری تکرن دچلوان دخینه و حتی مثلا بجن كومك كاتشكين كو الترفعت لسر عرض بون الشغلين تام دنفوان ده ليخص مثلا شهادات شبون يعني حتى زاروك يعني دسلات طريق يوصل كو دخازي بيشروجا ولاتي مزعيب بخينه لبلي اموكي جن ميدان دخينش دولة تركيا وج حمود دسلات ضرره دسلات طريق كو دخازي جن ببرچقني تنبي كي بحمو رنگي نتاني كشتنه جن ايرو لزرف سروی فکر آزاد میدان دخینش دنیای را و هر کسی وی راستی دبینه براستی اف سال جبونا گل روشلات ناوین و تایبت جبوی تفگر آزادی آکورد ساله کی گرینگ بو و حتی موسا جبناف دکن کو ساله کی فیناله جبوی ما سببی کو موسا بناف دکن هلبته راستین کو درد کبن هوله هیا چونکی دمام شر جهان سیامین ام دنرخینن ام بناد بیجن شر جهان سیامین گشتی آسته کیش 2020 شونده ایدی سرنوشیویده یعنی لعد تنازلی دیده چکرن دور ده چه درد که پیش نزیک بونن دستلاتار یعنی هزن هجمون یک مهیمن لسر منطقه تخازن چی بدن آوان کرن لجور خو ایدی راستیا کو درد که پیش یعنی فرضا کو نابنا ولاتا ده بدن چکرن یعنی هر کفری کی ایدی دانن جیوی طبعا اف کفری کو داتینی جی خو راستی کو صدر دخینه پیش کی گره کی لجوری راستیا وان به لجوری برجواندی وان به لجوری مصلحت وان به و اف مصلحت هنه دما کو تفگرن آزادین هبن نل مصلحت وان دولتین دستلاتاره چونکی هزا دستلاتار تو هزك ديتر جركي دجبر خو نبينه يعني الدجي خو جركي نبينه بو ويكيجي وان هزا هدي ديج هول راتك كويرو ميزادكن شر دروشلات نافين دين قوم ماندن شر نوكليري ايكوتين تي غوتن سر سلاح نووي سر مثلا بجن نافينا ايران واسرائيل دكو درد كبه پیش شركو ايرو روسيا واوكرانيا مثلا خدايا پیش هر وها شر دهندري ولاتا دو باستقراريه كوتي تشيكن اري داعش تقريبا جهول رابو اما راستيا داعش جهول رانبويه فاف باستقراريه نها كود منطقه ده بجشتي تشكرن يعني تبعي ولات دروشلات نافين ده راستي كوسا دي افاده كرن يعني دبي تبليهبيه هني دلوي باستقراريه هني جبوكو بكار حتى 2025 فرض خو بدن تشكر يعني دسلاتاري وصاد فكره طبعا جبونا ما وكي قال كرد تايبت وتبقى آزادية حركات آبوجي كو إيرو ایدئولوژیک نیه چون دشار ایدئولوژی نهاتین کرن ایدئولوژیا دستلاتاریه آر اسمالیتی ایدئولوژیا نتوا دموکراتیک آفکر ربر آپو افدی ایدئولوژی کو شر هف دکن راستی کیو صدرت خینن پیش کو کی گره کی بسر بکوه سرکفتنا ام بجن ایدئولوژیا نتوا دموکراتیک
Kudruşlatın avin de biserket zaten lavastiya em bijin destlatariya resmaliyeti kapitalizm partine.